Hinkwako la mi kumekaka mi ri kona mi amukeliwile eka xitichi xa The Junior TV. Ni announce leswi landzelaka eka vhiki leri landzelaka, start from Tuesday or Monday ni ta va ni kha ni mi announce hi ta va hi ri na Benny-Mayengani best fans interview kusukela next week eka vhiki leri hi ri khomaka ka Monday na Tuesday. Ni nga tivi ku rini hi tlhela hi khoma nongonoko wa hi ta khoma na ya Mr. Post best fans interview. Mi ta va mi kha mi vona swo tala la ka channel. Wena wo ka u nge se za ku subscribe, just subscribe to get more information eka Lucas. Sorry ni tolovele ya khale n'wina mi ri na mina ma swi tiva ku ti va ti kha ti vuya swinene laniwani ti ta va ti kha ti vuya tlhela ti vinjana swinene eka channel yona leya The Junior TV. U karhi u famba na mani loko u nga fambi na yena Simbi, enemy ya katapila enemy ya Nsimbi. Hi mina guys no ka ni nga mbalanga mona magujaguja lama ma katapila. Okay, a hi hlangane nakambe ka leyi landzelaka. Sorry guys, ni xavisat bro man khoma loko mi lava bro ku mi kha mi la ku xavela tinghama ta n'wina, na loko ku ri ku vanhwanyana mviwini man khoma mi ni byela ku mi lava bro a xava tiburuku. A hi hlangane mi nga rivali ku subscribe ne ku mi ta kuma leswi tala. Benny-Mayengani fan number 1 around the world.